تابلویەکی کمتر ji mîtrekê û komara îslamiya Îranê bi hebûna wî li Berlîn tûre û aciz e. Li serhatiya nivîsîn li vî cihî xwaringeha berê ya Mîkonos li hefteyê Eylûla 1992 nûnerên serkirdeyên Partî Demokratîk Kurdistan İran, Diktor Sadiq Şerefkendî, Fetah Ebdolî, Humayun Erdelan û siyasiyê li Berlîn dijiya Nûrî Dehkurdî ji aliyê desthilatdara wê demê yên Îranê hatine kuştin. Ew ji bo azadiyê û mafên mirovan mirin. Her sal bi kêmanî carekê tên vir, tabloyeka bîrahîna qurbaniyên terora Berlînê li vir hatî danîn. Piştî 28 salan ji tîrora Diktor Sadiq Şerefkendî, sekreterê giştî yê wê demê yê Hetka li gel rizgarbûyê wê hêrişê Perwîz Desmalçî diçîne cihê bûyera ji bo Kurdan nahête ji bîrkirin. Dîmenên kêm hatîne dîtin di medyayê de ne. Xwîna serkirdeyên Kurd û opozisyona Îranê hêşta li cihê bûyerê germ e. Di yekem rojhelatina piştî hêrişê da mijara raya giştiya Almanya ev tîrora bi navê Mîkonos wergirtiye. Desmalçiyê wê demê 42 salî bû li pêşberî lînzên kamêreya sekiniye. این رستوران که اینجا شما می‌بینید قبلا بود یه اتاق پشتی هم داشت ما در پشت نشسته بودیم Ev restoranta ku berê li vir bû, li pişt wê odeyek hebû. Li odeya pişt wê em rûniştî bûn û li wir me nekarîbû deriyê derve bibînin. Li adliyê dinê maseyê 4 kes rûniştî bûn. 4 kes jî li vî alî bûn. Ez li vî aliyê maseyê rûniştî bûm. Kesê duyem bûm. Li vî alî jî deriyekî biçûk hebû. Ku ji hola sereke ya restorantê dihat pişt me. Rûyê min li Diktor Şerefkendî bû û ez li gel wî daxivîm. Yanî min vî aliyê xwe nedît. Ew kesê ku li wî aliyê min rûniştî bû, axaftina me qut kir, min berê xwe da wî, bizanibim çi dibêje, min dît du piyên bihêz hatin û li kêleka min rawistiyan. Ez rûniştî bûm. Lewma çavê min li xwarê bû. Ew jî hat li vir rawistiya. Min çavê xwe rakir bizanibim kî hatiye. Min wiha zanî yek ji wan kesan e ku hatiye bankirin. Di wê demê de reşaşeyek hate pêş min û di mewdaya bihostekê nêzîkî rûyê min teqe li Şerefkendî kir. هست در آلمان و حکم دستگیری داره در آرژانتین. Proseya lêkolînê zû dest pê kir û li meha Oktûbera heman salê yekemîn rûniştina dadgehê hate encamdan. Piştî nêzîkî 3 salonî ve û 247 rojên lêkolînên berdewam û guhdarîkirina ji 166 şahidan hukmekê li ser 297 lapereyan li jêr çavdêriya tund ya emnî di hotêla ve hatiye nivîsandin. Dadgehê li dehê Nîsana 1997 biryar li ser Kazım Darabî û Abbas Rahil darêjer û bikujên Şerefkendî û hevalên wî da. اون روزم تمام این خیابون سراسر بسته بودن پر پلیس بود. Wê rojê ev kolan bi temamî hate girtin û tije polîs û otomobîlên polîsan bû. Li serbanê avahiyan jî hêzên qenasayan hatin bicihkirin. Ji ber ku ji êrişa terorîstî ya Hizbullah û hêzê ser bi Komara İslamî ditirsiyan. حملات تروریستی حزب الله و یا افراد به هر حال حکومت جمهوری اسلامی افرادی رو فرستاده شدن. Perwêz ji min re ezmûna xwe ya jiyana li gel tirsê di salên destpêkê yên piştî rizgarbûna wî ji mirineka hetmî vedgere û hinek ji kuştin û tîrorkirina opozisyona Îranê weke mînak bilêv dike. اون زمان با این زمان خیلی فرق میکنه. اون زمان یعنی شما برمیگردید. Ew ê demê û niha gelekî ji hev cuda bûn. Eger hûn vegerin berî 28 salan ku ew teror hatibû kirin, Komara İslamî berî wê bi mehekê Ferruxzade li Rojava kuşt.
بری وی جی بختیار کشت بری بختیار جی برومندی کشت بو بری وان به 2 سالان دکتر قاسملو و هوالین وی لویان هاتبون کشتن رژیم ده هر 2-3 ماهانده چند کسان کشت دکتر قاسملو یارانشون رو در وین کشته بودن یعنی رژیم هر 2 ماه 3 ماه چند نفر رو میکشت یه بعد از مرگ آیت الله خمینی یه شورایی تشکیل شد به نام دستمالچی بوجارا ایکی لسال 1907 بو خواندن هاتی آلمانیا بریارا دادگه به ورچبک دیروکی دانید ده پرسا به دنگرنن خویناوی ین اپوزیسیونا کمارا اسلامی لا اروپا جمهوری اسلامی بعداً تعهد داد کمار اسلامی ایرانی پشتره سال 1997 ده سوز دابو ایدی دخاکا یکتیا اروپایی ده ترورینه که و سال 1997 و لسر خاکا اروپایی ده ترورک حتی بری 3 سالان نهاته کرن 3 سال پیش بریارا دادگه جبو پرویز زیدتر بو جهز رو تخمینا وی دکر اصلا بر فراز تصورات ما رفت گشت آستا کی گلکی جی چاورین ما زیتر بو ما دید کناوک جیران دبن و کاری کمار اسلامی ایرانی شرمزار دکن لی پشتره بر پسی المزن ین ایرانی وکا بریاردرین ترور هاتن شرمزار کرن وکا تروریستو بریاردرین ترور هاتن شرمزار کرن گواهین لسر دسالات اینا که یه حکومتی در حینی که هنوز سر کار هستن محکوم میشن به عنوان تروریست به عنوان دستورنده ها und dann wird für unser Innenminister ein Haftbefehl افزلام آخفتن و جواد خوش تمن 7 سالی به بردوامی کیس میکونوس شوپاندیه لو ماجه پرز دکم کی جوان کسین رونشتی یان در رستورانت دا دست گل هیرشکارا هبویه لگور بلگاه گوهه گمانا بریوبریا گشتی یا پولیس تاوین آلمانیای لسر خودی رستورانتی هیا به تیرورکرنا مهوان کنگره سوشیال انترناشونال رایا گشتی آلمانیا هجیا بو و به بریارا دادگه ناوندین سیاسی و دیپلماسی بدنگ نکرن تنانت اف پرلمانه حریم برلین کمیته گلی کولین لسر وزیر نافخو آوا کر بو و دور جنینه هین آگهین و شارتی ین ام نزانن مابن ند دم شاهدا ننجی پشتی شورش اسلامی سال 1979 لی ایرانه پیوندی دیپلماسی و سیاسی دناوبر طهران و برلین دا دگدان تا که دوسه کاریوان پیوندیان بدنگ بکه و بودمه که جی قد بکه دوسه ترور کرنا دکتر صادق شرف کندی و بریارا دادگاه برلین یا لسر اوی گریارا لرستورانتا میکونوس بویه زناشینو روداو برلین آلمانیا